Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Sorkar Jalla bat UMLA ke Amlarem uba Lakmen Rumbui ha ka khat santrik Urisau Araja Apusan ula peli ya ka yeng school Balashna Thamai jong ka Jaran Government Lower Primary School ka school ka bala rimtam bala seng nadu usnem Shahjar Khandai Spa Shipho ya ka ni ka yeng school Thamai latei hapo ka Special Rural Work Program Araja Apulai Araja Apusau Hakador Khandai Lak Tingka Bad ka SCA Arhajar Khat Khandai Hado Arhajar Arpho Hakador Arpho Lak Tingka Uba Lakmen Rumbui Haka Jinkran Ulapan Kan Mau ya ka Pateng Baslem Jong ka School Bad Pins Kembiang ya ka Jing IT Lut Jong U Ban Kenteu ya ka Pulih Putih Hakithan Nong Kendong Ban nang penpha penmiat shushu ya ka ni ka school uba Lakmen Rumbui ulapan bana ban ai ka jingirap ka ba phra hadu khat saulak na ka benta banchna ya ka kamra shatja bar ka jaka bam hapo ka scheme PM Poshan lane ka midday meal Nalor Menteri ha ka ni ka sngi la don lang ru UMDC ka War Central uba Jam Shaprang Potam Kakong Deibor Patricia Litan in charge ka SD SEO ka Amlarem Subdivision kinong helam bat ki dikhot nong kit kam shnong kinong hikai ki kemi kpa bat ki khana school ya ka jing helang la penya the chairman SMC uba Manor Mermen bat la yo ek jingkren lingkot na wahe shnong uba shngan lang shooting na kakong laba pamthet ka retired head teacher kumjo na kakong Florimai Mukhim ka head teacher bat la pen phu pen phiang ya ka jing alang de ki jing roi jing shat na ki khana ka ni ka school top leadership bagi ka Amlarem jongi ka konstitusi jonga kadai kebadan boktam hapo Meghalaya kadai kebadan boktam kombah nyau phau teli kila bandai ki school kila bandai ki community center kila bandai ki jidon kam la ka health lame ki wei ki a namar ba hapok Amlarem subdivision ni yo ka Sarkar India lembaga Ministry of Tribal Affairs lembaga scheme Dutch kwa kumba arthau lak live khandai jar kawe kashnong na kinigin riu punyo tuli kishnong kinyo ha kinig benai kisnem kibanang banwa dan takadaw ngakan tuyo ang bashnong ngakan tuyo di kanta bashnong baka school shimkhiya khnang ba ngin la ban kentiu ya kayo kakot andai ta kata kajaray ngamray arsin laisin ngam pamaw ya katay ka school jong ka center umlang gintha nga ay tripal yaki ba kintap na jerong ya ka nega school tang siya kan yung amtiang to yarap tripal hi but kat bangla ka bor ngam kumaw kanosin arsin laisin ngalay rap ban penyo tripal kabagamin sen yung akam sngew hanring ang lano bat kumno ban nga kumaw hagi ni itiyo baladep layo ban ay ka wong ordar ka ba shpaula na kabanta ka seng perumlang kinta ban shnay kampat biang inang yay wat yakila ban nang kenteu shushu bidai ki badan bok katay hostal kalahin hakakat artri kumnay November arajar arusan kadai kasngi kabagin sang gadi rakhe ya ka Golden Jubilee jong ka Amlarem subdivision ka Jingtap Sanpausnan jong ka subdivision
O chief minister barang buram jangi on wan shane nganya lam yu khnang ba kan step ka naga benta ka jiman toy jong uduk usuk naga benta ka jiman toy jong konstitusi am dai ta kata na kermenska bahagi ni benai banwan hagi ni benai banwan yalu surok posnong jampi ubalasna ka por ka mga job nong tong lasyang rong ha ka por kan long CE ma Modric Teriang kenapa siya anda nalang sa sisen ilale lang ba ka border area mentak ba artlurta ninyo ban penha ya kini kejidarkan jong upan kajing long nang may kamat kamday ka besok hanray nga ay kuplay ya baro ki minister baro ki officer na ko ka por kiarap yang nga bangan yo panpenbha ya ka konsusi jong deta kada longkme longpa ite ban perkha kumnong inle bakai kabangin le nagunta kalaway jong dikho kini kina kibay kibran kami ka jing patin lang kamtam manta ngakan tuya pigi kmik pa toda husya ngakan tuya ki ramba hapo ka shnong nado ki vidipi hado ki nong susar shnong skelba pe nama ba ka jing sneo manta kalak kertep balai nga perkat balai ke jia kumne naga ei ka daw hanray ka ansa ngamyo tagakan tuya bi na school ka ong kakte ba amdan bala ban kini ya ka slabaha ka jombi lalapi pule kabasuk ban pas mereka ba ba ban le yang competitive exam dan tak ada menta kilabun ki teknologi kiba ayani bangintip tenaga bahok ya kilat jing yarap yapi bapin yo syabante ya ka imlang kasalam banyak bante kantam yalishme hamne ngila don ki doktor ngila don ki engineer ngila don ki nong hikai ladak tu ki long balai pi num long ka e ki jing pher ngide usok jam jarai ba karetam kacing tai benya daytang kacing kunjumut daytang kajing len lade tengakan tu pi knasul what on bangin late school ayu kay mabagim yok ka moy kam sarkar kilaruna herway ko baong ka head teacher mantan ka ong dakilay da dor kiyo iya kan kek yo presbing ha tu kaski ka mga long review meeting yang education nasional tenang balai mailat yang kena habadam kanon program kinlay di gitu jimi idong ki kenapa kiyo i plan kaneru kadega way nakilat kibangin imjak po mamla angen nado bakhamyo do yang ngishane sajarah nado behar dor sungsar kandai kabasu kayo kakot kalahir harangi kong gipre ngayalang ti lembaga cingkerman ngkerman skar kalashay kandai babahata dan takadaw ngagan tu yapi kolam kwe wat long gibathay ban ay kichikai nang tagis kun kasarkar menta kilabun
ka CM scholarship, ka post matric, ka border area, labun ki scholarship kaya laga pilong ki basta dum lai pheu so ho ja system baro marbangi nun bok yo kan border area ni yo ya ka CM scholarship in yo ya ka post matric ter den ta kada wat ong ba type hanre wat type ban wat ya ka jing star wat type ban trace wat type ban len lade wat type ban don kata kamon bajwa wat type ban kongu sneng ya ki nohikai wat type ban kongu sneng ya ki kemeki pa wat type ban kongu sneng ya ki riurang ba namar ba tangta uba kongu sneng tangta uba pendem lade hakwe geski unlong ureu krau ngakin bokirweng ya ki khana school baro ngakin bokirweng gino hikai ya orang ba snong ya ki officer jongka education department ya officer jongka IPR SDPRO jongi badalang menta ban nga ai kublay kemik pa baro to ublay kajing suk ublay kajing kerku unalang bapi bat nilang baro shijarmo